Assalamu alaikum. Salamiyat, salamiyat. So let's try to translate these texts into different languages. يا بدروس هل عندك أخ أو أخت in Kazakh? Ey Peter, senin әпкең ағаң бар ма? English. Oh, Peter, do you have a brother or sister? In Turkish, Peter, senin ya da sizin kız kardeşiniz ya da erkek kardeşiniz var mı? Ya da And in Russian, Peter, у тебя есть брат или сестра? And نعم, عندي أخ أصغر مني بسنة. Yes, I have got a brother. He's a year younger than me. Я менің кіші ағам бар, ол менен бір жас кіші. Turkish, evet, benim erkek kardeşim var. Benden bir yaş küçük erkek kardeşim var. Russian, да, у меня есть брат, младше меня на год. عندك? What about you? Ал сенде ше? And я sizin, peki sizin. And in Russian, а у тебя? So, عندي أخت أكبر مني بسنتين. I have got a sister, elder sister. She's 2 years elder than me. Benim kız kardeşim var. Benden 2 yaş büyük. Benden 2 yaş büyük kız kardeşim var. And так, на русском. У меня есть сестра, старше меня на 2 года. Так, дальше. ماذا تعمل أختك? What does your sister do? Senin kız kardeşin ne yapıyor? In Turkish and in Kazakh. Senin әпкең не жұмыс істейді? And in Russian. Так, чем занимается твоя сестра? هي تعمل مضيفة. She works as a hostess. So, қазақша ол стюардесса болып жұмыс істейді. Түркчеде де хава алаңында çalışıyor. Пропустила. ماذا تعمل أختك? Чем занимается твоя сестра? In Russian. Сенің әпкең немен айналысады? In Kazakh. Сенің әпкең in Turkish. Kız kardeşin ne yapıyor? And in English, what does she do? So هي تعمل مضيفة. I have already translated. Yes, I think so. Okay. وأخوك, what about your brother? Ал ағаң ше? Так. Я peki sizin erkek kardeşiniz ya öyle. Tamam. А твой брат? أخي يدرس في مدرسة ثانوية بعد it means still. So әле қазақша. Бад деген бұл жерде сол мағынаны беріп тұр, бірақ негізі бағыттың аудармасы сосын кейін, ал мына жерде әле деген мағынаны береді. And in this sentence it means бад still, but actually it means бад after then. So, так. Ахи ядрусу менің ағам дейді, орта мектепте оқиды in Kazakh and in Turkish. Benim erkek kardeşim okulda okuyor. And in Russian, мой брат учится еще в средней школе. كتك هل هو يهتم بالعربية مثلك؟ يهتم interested in Turkish ilgilenmek, ilgi duymak, in Kazakh қызығу, in Russian интересуется, да? Сонымен аударайық енді біріктіріп кішкене ойым жинақтап жатырмын. Өйткені мен алдын ала дайындап жазып қойған жоқпын. So هل هو يهتم بالعربية مثلك? Is he interested in Arabic like you? In English and in Turkish. İlgileniyor mu? Arap diline ilgileniyor mu? And in Kazakh Arapçaға қызығады ма? Сенің ағаң Арап тіліне қызығады ма? And in Russian он интересуется арабским, так как и ты. مثلك, так как и ты. Так, لا أبدا. No, never. خير مطلقة يعني hiç. خير hiç يعني أبدا hiç. And in Russian совсем нет. لا أبدا совсем нет. هو يهتم بالسيارات مثل أبينا. He is interested in cars like our father. So in Kazakh ол әкеміз сияқты көліктерге қызығады. Babamız gibi arabalarla ilgileniyor olacak. And in Russian он интересуется автомобилем, как наш отец. Don't forget to subscribe and please support my
channel. Лайк басып подписка жасауды ұмытпаңыздар.